Ndagira ngo rero munyemerere rwose tugaruke ku makuru akomeje kugarukwaho cyane muri iri joro ryo kuwa 11 Ukuboza 2025. Ni amakuru menshi cyane aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ikubitiro inkuru twavuga ko irimo kugarukwaho cyane kandi yashenguye imitima ya benshi ni inkuru y'umwe mu bagabo ba hafi cyane muranamuzi ubwo yinjiraga muri M23 umwaka ushize, n'umwe mu banyamakuru bakomeye ndetse akaba yarabaye mu nzego zitandukanye za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Paruku Kuvunga, uyu mugabo biravugwa ko yarasiwe mu mujyi wa Goma, n'umwe mu bagabo bari begereye cyane Colonel Nanga ndetse banagendanaga. Nkuko tugiye gukomeza tubigarukaho ku makuru yibanze yakomeje kujya hanze aremeza ko abantu bamurashe batari bamenyekana, nta bikorwa bidasanzwe yararimo, yagendaga mu mujyi wa Goma nk'abandi bose ndetse ari no muri mirimo ye isanzwe ya buri munsi, ariko kandi amakuru menshi akemeza ko yarashwe kandi ako kanya ahita ahasiga ubuzima. Ibitangazamakuru bitandukanye ndetse n'amakuru menshi akomeje kujya hanze byemezwa ko yaba yanaturutse mu begereye M23 yamaze kwemeza urupfu rwe. Niyo mpamvu natwe tugiye kugarukaho. Ni inkuru yakomeje gutangazwa ku munsi w'ejo, dukomeza gutegereza kugira ngo twumve niba hari icyo M23 yagira icyo ibivugaho. Gusa nubwo nta tangazo ryizewe rirashyirwa hanze n'aba barwanyi, amakuru menshi nibikomeje kugenda bivugwa aremeza ko uyu mugabo yitabye Imana mu mujyi wa Goma. Hanyuma rero M23 nayo yafashe umujyi wa Uvira ku munsi w'ejo bijyanye n'itangazo bashyize hanze tariki ya 10 Ukuboza. Basohoye irindi tangazo rero officiel. Niki cyanditse muri iryo tangazo rero basohoye? Ni nyuma y'uko twababonye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Ibyo byose nibyo turaza kuba tugarukaho muri iyi nkuru yacu. Reba hasi handitse subscribe. Ni amakuru menshi cyane kandi ashingiye ku kuri uzajya ukomeza kubonera ku gihe. Hanyuma rero reka duhere ku bijyanye n'iri tangazo rya M23, dusoreze kuri iyi nkuru itunguranye y'urupfu rw'uyu mugabo, umwe mu bari begereye cyane bwana Colonel Nanga, n'umuhuzabikorwa wa M23. Ni mu itangazo rero bashyize hanze n'ubundi mu ijoro ryo kuri uyu wa 10 Ukuboza. M23 yatangiye igira iti umujyi wa Uvira kuri ubu urarinzwe neza kandi uri mu maboko y'ingabo z'abacunguzi. Ibyatezaga umutekano w'abaturage byose byamaze gutsindwa mu buryo bwa burundu, kandi abaturage barasabwa kongera gusubira mu mirimo yabo mu mutekano usesuye. M23 ni mu itangazo ryabo riri official niko banaryise, bakomeje bagira bati abaturage bahunze ihohoterwa n'akarengane byakorwaga n'ingabo z'ihuriro cyangwa se coalition zari zimaze amezi menshi cyane zitoteza abanya-Uvira. Kuri ubu ngubu turabasaba rwose kongera kwisubirira mu byabo no mu ngo zabo, kuko uyu mujyi uri mu maboko y'ingabo noneho zirengera ubuzima bw'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi izo ngabo zambuye burundu, izo ngabo zakomeje kubatoteza. Nimugaruke rero, ihohoterwa iryo ari ryo ryose ntabwo rizongera kubaho. Ati ni mu gihe kirenga amezi 3 M23 yakomeje gushyira imbaraga no kugaragaza ibimenyetso byose byo kuvogerwa, ibikorwa byo gutoteza abaturage bayo ndetse no kugirira nabi abaturage hashingiwe ku isura yabo. Twakomeje kuburira ku muryango mpuzamahanga ku bwicanyi bwakozwe mu bice by'abahohotewe n'ingabo za coalition ya Kinshasa zishyigikiye ubwo butegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa babwo bo mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bikorwa rero birajyana n'ibyaha bikomeye kandi birahonyora uburenganzira bw'ibanze bw'abaturage b'abanyekongo. AFC M23 ikaba yongeraho ko ihagaze ku gukomeza gukingira abaturage no kubarinda kurengera uburenganzira bwabo igihe icyo ari cyo cyose, kandi biteguye gukomeza kugumana nabo mu kubarinda igihe cyose. AFC M23 muri iri tangazo ryabo bakomeje bagira bati turahamagarira abasirikare ba FARDC, imitwe ya Maimai Wazalendo ndetse n'abandi bose bakoreraga ubu butegetsi bwa Kinshasa bakomeje gutoteza uyu mujyi wa Uvira n'utundi duce tuhakikije, ko bagomba gushyira intwaro zabo hasi ako kanya kandi nta mananiza. Hanyuma rero abazatangira gushyira intwaro hasi n'ubundi M23 ngizabakira, kandi ngo hakurikijwe amategeko mpuzamahanga agenga imigendekere y'imibereho myiza y'abaturage mu bihe by'intambara, biteguye gukomeza kuyakurikiza bano barwanyi ba M23. Muri iri tangazo ryabo rero barisoje bagira bati abasirikare b'u Burundi bafashwe cyangwa se
bakibarizwa mu bikorwa by'intambara muri aka gace cyangwa se muri ako karere. AFC M23 irabizeza ko itazigera ibabangamira cyangwa se kizakomeza gushyiraho umutekano usesuye hanyuma bagashyikirizwa ubutegetsi bw'u Burundi. Abo ni abasirikare bafashwe iri ndetse n'abasirikare bashobora kuba bakiri muri ibyo bice bazahitamo kwishyikiriza M23 mu mahoro. Byose bizakurikiza amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu. Ni itangazo bigaragara neza ko n'ubundi bandikiye aho Uvira bafashe ku itariki ya 10 Ukuboza 2025 ku bwa Alliance Fleuve Congo. Lawrence Kanyuka n'umuyobozi w'itangazamakuru niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Hanyuma rero tugana ku musozo, reka tugaruke kuri aya makuru ajyanye n'urupfu rw'uyu mugabo w'ikirangirire mu mujyi wa Goma. Ni amakuru haturuka mu banyamabanga bakuru ba AFC M23 ndetse n'izindi nzego z'umutekano zo muri uyu mutwe aremeza urupfu rwa Paruku Kuvunga. Uyu yari umujyanama ushinzwe iby'umuco muri AFC M23 akaba n'umwe mu begereye cyane Colonel Nanga uyobora iri huriro rya AFC M23. Paruku wahoze ari umunyamakuru uzwi cyane mu mujyi wa Goma ndetse akaba yaranayoboye radio Kivu 1. Yarashwe ahita asiga ubuzima mu mujyi wa Goma mu masaha ya nijoro. Ni mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Ukuboza 2025. Amakuru akomeje guturuka ahantu hatandukanye aremeza ko yarashwe n'abantu batari bamenyekana neza ubwo yari mu bikorwa bye bitandukanye bya buri munsi. Uyu mugabo yabaye umujyanama muri Minisiteri y'Umuco, Ubugeni n'Ubuhanzi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mbere gato yo kwinjira ku ruhande rwa AFC M23 mu mwaka ushize 2024 ahita afata inshingano zo kuyobora ibyerekeye n'ubundi umuco n'ubugeni muri iri huriro rya AFC M23. Uyu mugabo yari umwe mu bagenda hafi cyane cyangwa se yari umwe mu begereye Colonel Nanga ku buryo urupfu rwe rwashenguye benshi. AFC M23 kugeza ubu ngubu ntabwo irasohora itangazo ryemewe rijyanye n'urupfu rwe. Ni mu gihe umujyi wa Goma kuri ubu ngubu hakomeje kugaragara agahinda n'imvururu n'ubwoba hanini bijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo, kandi bikaba bitari byamenyekana neza icyo yazize, abamurashe ndetse n'uko byose byagenze muri uwo mujyi. Urupfu rwa Paruku rukaba ruje mu gihe imirwano hagati ya AFC M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo barimo FDLR, ingabo z'u Burundi n'abandi benshi. N'imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'urupfu rwe ruje mu gihe M23 yishimiraga ahubwo intambwe ikomeye cyane yateye ni nyuma yo kuva Kamanyora yerekeza mu mujyi wa Uvira, umujyi kandi bigaruriye ku munsi w'ejo mu buryo buri official, ariko kandi ni inkuru yongeye gushengura benshi.